Dame i gospodo, dobar dan. Uvaženi predsjedniče vlade, potpredsednice vlade, gradonačelniče Beograda, vaša ekscelencija, ambasadore Švedske u Srbiji, kolege novinari i svi ostali gosti, na početku svečane ceremonije početka gradnje prve IKEA-ine robne kuće u Beogradu i u Srbiji, želeo bih u ime kompanije IKEA da vas pozdravim, da se zahvalim što ste uprkos ovom vremenu došli ovde. Ovo je istorijski dan ne samo za Srbiju, već i za IKEA-u što se tiče tržišta Srbije. Kompanija IKEA proteklih godinu dana, a i decenija, reklo bi se puno govorilo i svi su kalkulisali kada će IKEA konačno doći u Srbiju. Ovo je prvi veliki važan korak u realizaciji poslovnih planova kompanije. Gradnjom robne kuće počinje novi investicioni ciklus, što je jako bitno za našu zemlju, drugi krug selekcije novih zaposlenih, kao i mogućnost za saradnju sa novim dobavljačima. And of course, this is a fantastic day. We are extremely happy. But as he always reminds us, most things remain to be done. Thank you, hvala. Veliko mi je zadovoljstvo da sa vama podelim radost današnjeg dana. Dana kada jedan višegodišnji proces počinje da dobija svoj konačni oblik i približava nas više nego ikada ostvarenju našeg zajedničkog cilja, otvaranju IKEA-ine robne kuće u Beogradu. Na tom putu nije uvek bilo lako. Da kupimo u ovoj IKEA-inoj robnoj kući da bude oklagija i da bude daska za sečenje mesa. Zašto? Proizvodi su ćupri, proizvodi srpski domaćin za ceo IKEA sistem i to je nešto što je za nas od velikog značaja. Želim vam uspešan rad. Ova kiša je znak dobrog profita, znak da ćete dobro da zarađujete ovde. Želim vam da tako zarađujete u celoj Srbiji, a mi ćemo da se postaramo da vam dobro i lepo naplatimo sve poreze koje ste dužni da platite. Hvala vam i sve najbolje vam želim. Neka vam je srećan i beričetan rad u Srbiji. Hvala najlepše.